Breakfast saam met Wimpy, Lulu, op radio. So, ons het vir Elandrey Swarts hier saam met ons in die ateljee. Goeiemôre Elandrey, hoe gaan dit met jou? Goeiemôre Kaapstad. Lekker man. Ja, hoe gaan dit met jou? Man, so 'n bietjie vroeg opgestaan. Ja, maar dit gaan goed. Awesome. 'n paar dae agter die rug, maar dit gaan baie goed, oorweldigend. Lekker. Maar dit is great om jou hier so by ons te hê en ons het besluit, weet jy wat, ons gaan jou nou maar vat en famous maak. Okay, so hier is Elandrey Swarts. Hy doen vir jou Bruce Springsteen se song. Klink so. Well, it's Saturday night. You're all dressed up in blue. I've been watching you for a while. Maybe you've been watching me too. Well, somebody ran out, left somebody's heart in a mess. So if you're looking for love, honey, I'm tougher than the rest. Some girls, they want a handsome dad, or some good-looking Joe. Well, there are some girls like a sweet-talking Romeo. Well, around here, baby, I've learned you get what you can get. So if you're ready for love, honey, I'm tougher than the rest. Well, the road is dark, and it's a thin, thin line, but I want you to know I'll walk it for you anytime. Maybe your other boyfriends couldn't pass the test, but if you're rough and ready for love, honey, I'm tougher than the rest. Well, it ain't no secret, I've been around a time or two. Well, I don't know, babe, maybe you've been around too. Well, there's another dance, all you've gotta do is say yes. So if you're ready for love, honey, I'm tougher than the rest. So if you're rough and ready for love, honey, I'm tougher than the rest. Wow. Thanks. Shoo. Baby, lock the door and turn the lights down low, and put some music on it soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand, I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. There's no hurry, don't you worry, we can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low, and put some music on it soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand, I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite as strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man.
There's nobody that ever loved nobody the way that I love you. We're alone now, you don't know how long I've wanted to lock the door and turn the lights down low and put some music on it soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Wow, Ongelooflik. Elandrey Swarts. Elandrey, is jy reg om jou lewe forever te verander? Ek sal reg vir 21 jaar. Ja, ek moet dit net by sê. Hierdie ouetjie is 21 jaar oud. Ernst Kleinhans van Select Musiek, hoe gaan dit met jou? Lekker, dankie self, Wimpy. Fantasties. Wat maak jy? Ek sit en luister na Bok Radio en hoe julle besig is om mense se lewens te verander, kom ons sê so. Ons kan nie doen sonder jou nie. Ek wil nou klaar, ja. Vertel ons. Ag, asseblief moenie huil nie, maar Elandrey, ons het 'n afspraak met jou deur Niels Koem die volgende week Dinsdag. Om met jou te gesels oor 'n platekontrak. Maar hoe meer ek na jou luister op Bok Radio vanoggend, hoe meer besef ek volgende week Dinsdag is heeltemal te ver weg. So ek gaan op die lig offisieel vir jou 'n platekontrak aanbied by Select Musiek, wat 'n afdeling is van Sony Music Entertainment. En ek dink ek neem so 'n bietjie later vandag by mekaar kom en die dinge aan die bal in die rol begin sit. Jy verdien om gehoor te word. Jy verdien om 'n CD daar buitekant te hê en jou talent met die mense te deel. Wow. Ernst, jy sit hier so en ek moet vir jou sê, ja, hele bietjie. Ek het ook 'n traan in die oog, hoor. Awesome. Julle ouens is awesome en dit is weet jy wat, dis ongelooflik en dit is so lekker om deel te wees hiervan en weet jy wat, kom ons gaan 'n show reël by die Jamrock. Kan ek huil? Julle, ek kan nie vir julle genoeg dankie sê nie. Julle verstaan nie wat dit vir iemand beteken wat van 'n klein dorpie soos Dispatch afkom nie. Om goed vandat jy klein is jou handtekening te oefen want jy wil eendag vir mense entertain, jy wil musiek maak. Weet jy wat, kan ek jy dit sê? Donnie Gerber kom van Dispatch af. Ja. Jy sê my almal remind my Ja. tyd. Nou gaan hulle sê Elandrey kom van Dispatch. Elandrey en Donnie en dan kom al twee van Ja, julle, Dispatch af. julle het sopas my hele lewe verander. Ek hoop julle weet dit en ek Ernst? kan net vir julle dankie sê en eendag ek weet nie wat wag vir my nie. Baie Maar ek sal groot altyd dinge. vir julle dankie sê en julle in gedagte hou. Baie groot dinge. Awesome. Jy gaan daar baie groot dinge op, ja. Ernst, baie dankie my maat, jy is awesome. Dis altyd. Ernst, dankie almal by Select en baie dankie by Sony. Julle is amazing. Julle is wonderlik. Dit is Ek sal lekker trots om- maak. Dis lekker om jou aan boord te hê, Elandrey. En dankie, Wimpy. Awesome. Groot Dat plesier. dit op die lig kon doen, is fantasties. Great stuff. Okay, mooi bly. Ek het nou vir jou show gereël by die Jamrock. Dis gereël. Ek het vir jou show gereël. Christo Booyens het gesê die Bakgat Country Opskop is die 4de Junie as jy beskikbaar is. Ek het dit vir jou gereël. Ek het vir jou gereël dat jy op die fees gaan sing. Op die 3de Desember, so jy moet maar jou dagboek skoonmaak. Okay. En ek het vir jou dalk gereël dat het jy 'n paspoort? Ek Hy's te bang om te antwoord. ek het 'n paspoort. Okay, cool. Hou, is hy geldig? Ja. Was jy al op 'n boot? Die MSC Cruises Ek boot. was al met pa toe klein was, maar ek was ook Okay. Jy gaan saam met ons op die bootvaart gaan. Ons gaan het vir 'n jou trip Namibië cabin toe. gee, jy gaan Namibië toe gaan. Jy gaan musiek maak op die boot, die hele werke. Okay. What? Okay. You're forever on my mind. I don't have to wonder why. I can tell it in the stars. They shine the same way as my heart. Is it wrong to love so much when before you felt like dust? I don't care what others say. You're my night and my day.
You're the one I'm living for. You're a wide open door, and I feel welcome to go in. The more I do, I want again. And there ain't nothing in the world like the feeling when we hold each other tight till morning light. Our love could never be high. Through the storm and the rain, we'll always make it out again. I'll try my best to carry on till the time my days are gone. You're the one I'm living for. You're a wide open door, and I feel welcome to go in. The more I do, I want again. And there ain't nothing in the world like the feeling when we hold each other tight till morning light. Our love could never be high. Yes. Wow. Oh my word. Dankie oom Henry. Net om saam te vat Elandra, hierdie is al die goeders wat met jou gebeur het nou vanoggend. Jy het 'n platekontrak gekry by Sony Select en ek wil net vir jou sê dit is die grootste Afrikaanse platemaatskappy in die land. Hulle kyk na Adam Tas, hulle kyk na Kurt Darren, hulle kyk na al die Snotkop. al die major groot ouens, Snotkop is by hulle. So, dit is die grootste Afrikaanse musiekmaatskappy in die land. Jy het 'n platekontrak daar gekry. Jy gaan op ons fees sing die 3de Desember saam met Mango Groove en Elvis Blue en Refensie en Brendan Piper. Jy gaan 2 shows hê volgende week Woensdag en Donderdag wat al reeds uitverkoop is by die Jamrock. Jy gaan saam met ons op die bootvaart gaan. Lizette Lou, ons PRO gaan vir jou reël. Sy gaan vir jou kontak. Een van die cabins gaan na jou toe. En dan is jy saam met ons op die Bokkerradio bootvaart en jy's volgende jaar op die Bakgat Country opskop. Hoe is jou dag? Ek moes dit neergeskryf het. Okay, Landry, so ek gaan vir jou die laaste gee en hierdie is jy. Okay. Dames en here, hierso is die Kaapse Nuutste Fonds. Hy het vandag vir homself 'n plate kontrak losgesing en hy het vir hom 'n nuwe stardom, stardom, ja, alles vanoggend met die mannetjie gebeur en ons baie trots op en ons sal alles weer op Facebook gaan sit, alles wat vanoggend gebeur het. Kyk maar net, check ons Facebook bladsy uit. Hierso is die Landry Swarts. Gaan volg hom op Facebook. Dis die regte ding om te doen. Okay, ek weet my ma luister. O, hier het 'n SMS ingekom. Sorry, net vir jou sê. Yes. Baie trots op jou Landry, baie mooi. Dankie Select Musiek en Bokkerradio. Love you Tannie Teresa en pappa. Ek neem aan dis jou pa. Okay, awesome. Dit is altyd lekker. Sorry. Weet jy wat, jy is bevoorreg dat jy nog jou paal in jou lewe het. Ja, Awesome. yes. So. Dit was Teresa gewees wat my na my eerste sangles toe gegaan het. Ek het heeltyd in die huis rondgeloop en gils en nagtegaal. My broer mal gemaak en sê Elandry, kom ons skryf by 'n sangles. Sy het my eerste karaoke DVD vir my gekoop, my ingeskryf vir my eerste songkompetisie. Ja. Oh, Wow. Dis awesome. Okay, hierdie gaan na my ma. Dis my ma se gunsteling song. Alan Jackson, The Wall. Our room is filled with silence. I guess we said it all. I don't know when I've seen our bedroom. So long I can't recall. So we built this thing between us. I'm not sure what's the cause. So I swallowed all my pride, and tonight I climbed the wall. Tonight I climbed the wall and took her by the hand.
We've come too far to fall. I couldn't stand to see it end. So tonight I climb the wall. Making love is so much sweeter when you love the one you hold. And after all these years of holding her, you'd think by now I'd know. Now as we lie here together, all our troubles seem so small. With just these satin sheets between us, so tonight I climb the wall. Tonight I climb the wall and took her by the hand. We've come too far to fall. I couldn't stand to see it end. So tonight I climb the wall. Tonight I climb the wall. 'Cause tonight I climbed the wall. Dink vandag het jy die bol geklim, Elandrey. Wow. Baie sterkte vorentoe. Van ons kant af hier by Bok Radio, en is awesome. Lekker om deel te wees van dit en wow. Iemand het nou net. Een woord. Ja. Dankie aan almal. Dankie aan almal, aan elke share, aan elke like, aan elke persoon wat my page gelike het. Dankie aan almal wat gecomment het. Dankie aan almal wat geboodskap het. Baie dankie vir almal wat my ondersteun het. Julle verstaan nie wat 'n klein boodskap beteken en wat 'n like beteken nie. Julle ondersteuning beteken vir my alles. En almal van julle het my lewe verander en dit gaan nooit weer dieselfde wees nie. En ek hoop om vir julle te doen wat julle vir my gedoen het vandag, om vir julle goeie musiek te maak. Awesome. Bly altyd so awesome soos wat jy is. Jy gaan baie ver. Ja, ek wil vir jou sê ek het altyd goeie raad en my goeie raad vir jou is voete op die grond. Altyd. Ja. Ek het groot voete, hulle is size 12. Ek dink ek sal. Ek sal my later. Breakfast saam met Wimpy, Lulu, Bok Radio.